Abakristayo bahabwa kugumana batasi mukaguma kagabo bari kukundana bakabura urengiri nk'uko cyahandi cyo kiri kugira ngo Yesu kuyabire naragabegibe yabagira ati kumurigumane mukundana nibwo abantu bensi bari manyango mukaba muri yabeji banje. Reverend Canon Edward Namanya urasaba Deacon wa Burunga yagira ngo ikintu cyoreka ngo ngiri ya revival ekatandikiro muri nkore umwaka gwa 2026 kandi Burunga yatandikiro kujumwa umwaka 2026 ukizire abantu kubajumwa bayimbeka amakanisa kandi atubanyuma twisha mukoro nkogo tubantsima rahanga bwa revival kandi ukongera gushaba no thankori kurebereza umuka gwo kwatanisa abawe tikikope ngirga rubusisa nyakahita mango marisa gona gakwatanisa tugira efotemwe ya revival kubajumwa bakwatanisa bakamukanisa. Branabasa Robert uri mwahuri wa Ruzi Church of Uganda yagambe ebi oba abantu bahamye mukago gw'amakanisaga ya Ruzi Church of Uganda hamwe na Nyakahita Church of Uganda. Yesu kuyabe naragabe gibe yabagiye twumurigumbana mukundana no bantu nensi barumanya mukamuri yabeje banje mbwenu eki ntikikora umukaromborombo karahanga karomborombo ka Yesu okundana okubura hamwe ngiri twatanise okukora mukago twatanise okombeka kanisa twatanise okushabirana twatanise ebirukorwa aha ntwa tuyine prayer team twatani abagenzi beitu abanyakahita nango no kutunga hamwe amatungo gensi twatanise bamumba kristayo bahayo buruzi ahabwe bivara biremu nebarete iro kujunwa yokomere magara okurka kafara ozamasaga ozaliandone orahambani onashobezewe onabatrati kichora kakipendezi feta hakazimu anama kumujika hadaza kakana silaza chiranga kunda mnonga kama kanisa. Emmanuel Bargemura or district councilor w'Gombora ya Kinoni kandi umuhandiki wa works aha district ya Kiruhura yagira ngo enkwatana sankeji neyengera hantunguka kandi no kutom program za government mu nkora kambwe nani simara hanga habukwa nkayitwa bebembezi ba government twareba abantu nubareta program kejo abukuba hatunohora nk'ikigambo cya PDM umuntu no bamuha miliyoni nore ntagiti yo kutungura umuntu konka bari abarete nti 10 baherezo burisa na individuals mbwenu nindeba nko muringo gumwe ogu ekanisa na yero kuhagira government. Reverend Kashija Dani uriyo mwahure wa Nyakahita Church of Uganda yayoreka kigenderwa mwana ni twazo mu mushano w'itu twikiriza ngo tunywane nabo twikirize batweta ngo mwijo w'itu bwe twije kunywana n'abarugusisi tariho kindi tine kituru kugura tariho kituru kuguza twija ngabishemwe batuburire ngiri tukunda rahanga twija nko buri sabwa Nyakahita twija kureba bo buri sabwa rw'ubusisi nkabantu bamukamo okutongozaho mukagogu ahagati y'amakanisa gubiro mu rwo kubanza umukanisa ya Uganda kandi umukorogu gubira hambuga nkuruze kanisa ya Rwobusisi Church of Uganda ombusaba Deacon wa Kinoni obureberezi bwa North Ankole. Ndi Job Kato abwa Sky TV ya Genshonga umuri Kiruhura.